mi smo sad otkrili da je naš sadašnji ambasador u Vašingtonu, Šutanovac, potpisao neki pakt o prijateljstvu sa Hrvatskom 2019. godine. Tako da smo mi u vojnom savezu sa Hrvatskom, a Hrvati su u vojnom savezu sa Albanijom protiv nas. Tako da ispadne smo mi u vojnom savezu sami sa sobom protiv sebe. Budi bog s nama. Hrvati pokušavaju da idu u taj savez. To je besmisleno. Mislim, to je potpuno besmislena priča. Drugo, albanske mogućnosti, da ne pričamo o Kosovskoj armiji, čija je prosečna starost specijalaca 46 godina. Oni ne mogu pretrčati 100 metara da ne umru. To je smešno sve. To je pokušaj da se napravi nešto, pro Kosovo je depopulisano, tamo nema stanovnika, tamo nema pola miliona ljudi, sve skupa, mislim, to je propala država, propao projekat, mislim, i Albanija je propao projekat, Rama je isto propao, sad su bile ogromne demonstracije protiv Rame. To je sve pokušaj da se uvate sad neka mesta pred završetak, znaš, jer sad će da bude kraj utakmice, neko će da odsvira kraj i onda ko se gde zatekne, tako će da prođe. I sad svi se pokušavaju da uvate neku vezu sa nečim.